velik jalo serijal, ekskluzivni dokumenti i svedočenje o tome kako je prodavano Kosovo od 1945. Prodavano ono i pre. Ali prodavano ono što bi bio interesantan serijal od 1945. Ajmo u 2000. Imamo kako je prodavano Kosovo. Sad od 1945. Kako je prodavano od 2000. Čitaćemo od 2045. Nećemo sad čitati kako se prodaje Kosovo u realnom vremenu. Mi još uvijek vodimo bitku na Sutjesci, malo kasnimo u vremenu, tako da eto to je to, kaže Mahmud Bakali, ludovao sa Lokicama, su valjda, koliko ja razumijem, i Lokice su prodavale Kosovo. Šta ti gledaš neke propale balerine i sad se čudiš kako to nisu moralne gromade i tako dalje. I kaže, za vreme njegovog mandata 50.000 Srba se iselilo s Kosova. Naravno, tih 50.000 Srba, njih dvojica, trojica su prodali imanja, svi ostali su isterani batinom, džabe, oteto i tako. I onda su tako siromašni i nikakvi došli u Srbiju i digli kuću od 500 kvadrata i tužna priča. Stiže nam najhladnija zima u istoriji, dramatično